Ütüö joro gününen ıtıkmanı ılжыттарбыт. Bu olunyu sürbe üst günüger saqa sire күн туттар сүгүрүер сүлү киите Авсентий Егорович Мординов төрәбите 111 сылын толла. Авсентий Егорович сақаларга философия наукатын төрттәбите кини сақалардан бастығы философия наукатын доктора, Саха государственный университетін бастығы ректора профессор. Бүгін бейге республика билилә хурналыга Иван Васильевич Борисов Авсентий Мординовичка аналлах саңа кенегетін тула бихиремнян кепсетәри, онна Авсентий Егорович истинник ақтан санана ахырымын бұд. Кенеге алас кенеге кығатыгар Сақа сирин үтөкөн жона ден серияға бәжәттенен тағысты, 290-нан бәжәттенне, кенеге тақсытын Татталуха муниципальный район жағылтата, онна Авсентий Егорович Мординов атын сүгер Татта лицея өбіләтілер. Дебілен құды қайдық кепсетивітер кейлеғын, саңа кенеге туғынан бәйтін санатын әтерігер көрді Татталуха муниципальный район бағылығын сол бәятчытыттан Изабелла Александровна Сивцеватта. Пожалуйста, Изабелла Александровна. Үтүү күнінен ытыктабыллах Иван Васильевич бүгүнгү бу киниге бихиремин кыттыылаахтара жокпускай коракка ол бытахай болан сирегит көстөр бука барыгытыгар эхияха бүгүнгү бихиремге кытта келбеккитигер мактанан туран бу кинигега бэйем санабын, оны Иван Васильевичка мақтал тылларбын тердебин. Оттон чакчы бу Иван Васильевич бейте бу ким Авсентий Егоровичтин алтыспыт, билгөлеләбит, кихи быгытынан киниге ис кохоно, биги урут билбет, истебетех, ахпатах, түгенербит, арыллалар иннегенан бу киниге Авсентий Егорович өссө түгүл толору кихи быгытынан арыйыга сүрдах толору биги билибитин толорор киниге болбуттен Иван Васильевичка биги Таттал ухун жонун сергетин атыттан макталбытын тиердебит. Кинигега наха элбэх Джон Авсентий Егорович алтыспыт жоннорун аттара сурулубуттар бу кине кайда курдук биллите киенген алтыхар жона киенген өрөппит өренәжелere элбагин бу испихен көрөн үйрәгин астынагын уанна ити эппетин курдук кине билген биги республика бит Тумус туттар арата бу манна олорогот ити эбити маскалах болан хирегит көстүбет бу биги экереһежен истер кепси бөлүөктер бит аттары геннере бары манна кибиттере наха үчүгей кини өрөппүт өреннәтчилере бүтүннүү сурулубуттар алтыспыт доготторо биги билер исторический факт Харар кырджыгы ымпынчын арыяр хүдәғалбәқ бұхары ларбалар ол әме бігі оттон жин отчутауғы кәм кырджыгын білер бітігер оны ұтчаттар, иннекетін ұтчаттар ол кырджыгы әме арыяларығар туғы күрдік бәйлері бол бұттар. Оны тағынан қолыбыра интерегіне қартысқалар кейіп біттер Колобра мен манна бу бейем уячым Геннадий Никандрович Волковтын түспүт картыската Авсентий Егорович Михаил Михайлович Федоровтын түспүт картыскалара бу картыскалар кайдагара мен урут көрбөтө картыскаларым болам яка кайдара күндү багайтык көһөннүлер иннегенен ити өссө арылыбатак биги билер картыскалар бут онна билибит көрүүбүт итинне бу кинигени толороллор ден ити этебин. Ону таанан өссө бу кинигега үйети тәчилер, Авсентий Егорович үйети тәчилер кийбиттер бахалай өс билиппе бу алмаска атын бербитин кайда курдук ону туруласпытын тугунан информация. Эбетер боллагана бу памятниги
университет инер турорутугар онно үбіләбіт жоннор аттара киирбит. Ити барыта кенегаски үтчакка биһиге Авсентий Горович бит ата аттаныргар үетиергер ити барыта надалах информациялар. Уонна оттон бу отчоттон баччага диери диякка колубураттон билгин биһига бу университет бытыгар сылай кафедра Авсентий Горович элбак үөреппит үөренәчилер үлери хиджар доктордар, кандидаттар бага үйнен тагыстылар. Олар бар боланнар оттон билигин өссө биһиги сахалы жабы өйбүт санабыт тарганар. Ол гынан баран кени отчотоого колубура бастатан турон турурбут эбит бу саха философиятын үөрети кыджыг олох суох тиен онтон сиеттерен бу жылага бу кафедрана арыйгаңин ылсыбыт оноттон билигин биһиги жоммут сергебит манны үлелехеллер диен биһиги астынабыт уонноттон онно бэйбит эми кылаппытын киллереммит таатта улуугар саха омук бу народ өйүн санаатын таргатар кийинден былырын кийин тереммеппит уонна ол кийин үлетин күн бүгүн салгыр ол курдук биһиха бу күннерге Балатан Алексеевич Юнускай Нюргун Батур олонкотугар ого үескәһенә онна төрөһүнә диен онно туттулар сири тому ырытан бу кулун тутар 2 күнүгәр биһиха 2 ырытыта социология, медицина, педагогика, психология, филология өттүттен болохта. Оноттон ити биһигимие бу өттүгер бебит улуска кылаппытын киллерсебит деканада. Аны Иван Васильевич маннан халаккан бейте бу Авсентий Горович сырдата сыржан хүрдә улаккан өңөнү оңорбут диен белетибин онно колубура бастатан туран бу күн бүгүн биһиха философский бой сана сайдытыгар тыл солтатын кайда курдук онно кини болгонто урбутун арыйталабыт ол нахалаккан билгенги кемне солталак тисаныбын ол страницата хүрбөт өдөс страница колубура кахан эре биһиге бир ученый бары бир тылынан саңарар болохпут диебитигер Авсентий Горович эппете наха чугейдик манна суруллахыджар оны таһанан саха омук майгытын сигилитин көрдөрөр эмие бу кыржыгы сурuyбута Авсентий Горовичка сыгыран сурuyбута Иван Васильевич эми бүгүнгү күнгө ытчакка итин хал саха омук быгытынан бейтин билинергер эмие сол атын солу ийи арыбыт диен ити көрөбүт. Онон Иван Васильевичка бүгүнгү күнгө бу чараста боллар кини хүрдәк дириңис коханна онна Авсентий Горович тугунан биһиги толуру билибитигер бериллер информация лах киниге таксыбытыгар өссө төгүл жолум сергем атыттан эйеха мактанабын аспыт браханиктарынан итистиңагар дебин тердебин онна бука барыгытыгар бүгүнгү бу бихирем кыттылахтырыгар доробияны жолу соргуну багарабын мактал Анабыт Изабелла Александровна саңа кинигега антылы биһиги оройомутугар өрсылларга оройомутун салайбыт таарылахтык салайбыт тааттабыт төрүт атын төнүннөрбүт сүмкен үтөөлээх онна үгүс үтөө жомут аттарын эмие төннөрбүт үтөөлээх Георгий Михайлович Артемьев суруйбут билиген тылы ытыктабылла Георгий Михайловичтин көрдөбүт баалыста Георгий Михайлович Jataktarullah taattabut jono onna бүгүн манна бу Авсентий Горович кини берген алгаачылар онна Авсентий Горович тектан честа манна келбет бу берем киниге берем келбет жонно бу кабар бу бүгүн тумсен тураммат Авсентий Горовичка онна бу Иван Васильевич кини тухунан хури бу киниге тегер хына берен ханабата тастагален турабыт онны мен оттон кинигагате антылы хури утугар хуруллубут чакчылары катылабаппын онны кос кеп себеппин
Мен ари манна тыннык толкуйдубун. Иван Васильевич бу Евсентий Гуриш туһунан, улахан кие туһунан, онны бөлүйөк туһунан киниге хуруютугар тога аан тылым якауруттарда диен бастан хүддә модарга бытым эппитигер. Оны маннык түреттер булактарын сөйбит диһанныбын. Бастардан туран тааттаат темни сүлбат сөйләбитим. Онтан чиста халалтага Орьон Советин председателеттен сагалан ага бахалыкка дирете араз доонастарга он бирсүллән калбиттебин. Онна то совхоз парком секретарына ниңин барата ите петим кодук сүлбахыл лихиҗан ясенти горе бехел бахта көтсебит кебин кепсеппик кебин. Онна бак муньяктарга араз таганы төкө сүләгә кене этер тылын өйн ханатын истемен улаханнык тектир хакар секети барата менер боло тектир кебит тугунан бохурьяга пет бехлак темен ите ханабыт мите бастыгыта икке болланы Абсенти Горович бу бете улахан учонай бөдөң бөлүхүк онна дирин ойда кеболан туран хүдда барустой саха жонугар ажас бабиятет теңнахтын курдук ме бары кетте кепсетер жонун сергетин кетта сибэм боспатак улахан патриот кебыгытнан хыналыбын кене гырахан декемге онна лус ичөй декемигер баратыгар Абсенти Гореңер дакка үлем калла онна онгынакта мандыгынакта непекке кален кеттан жонун сергетин кетта ханатастан постоянно сибэске хыжыбыт мин улахан патриот кебыгытнан хыналыбын тотимигар болламына Абсенти Горович какта ан тухурюга механа бар Абсенти Горович кебыгытнан Иван Васильевич Урупу учёнайдар онна политиктар гузасны халаячылар хурибыкин темелерден ариятын нылсан кинини кебыгытнан жоңго сергега сыгынын быгытнан жиавокка Абсенти Горович саха ылдыктау састак битин быгытнан кайда нарын көрөрүн мен арибытым хүддан терене дианыбын Абсенти Горович көсөбүтүгөн нертен хетер боллака бастатын туран хеттомия сыллака кыйотутсылыга ана ариппан плену болтун онна биһиги семеникрис татаринна фита карбалака коммунист совхоз парком секретары Крихан Иванович Кашкин тата совхоз парком секретары мен Петр совхоз кеме парком секретары нөҗәбит оны пленумга бу лахан кыйла кыйны көсө мероприятиега олус очылгы Орьон бол Орьон манда лахан боли яхаллар яхта онан биһиги көннөрү урагар ондан гаспекке манны мероприятие оңорга кайын тигел оран Василий Прокофьевич Решетников, париком бастакай кетаре, бо үс париком кетадерин, онна Виктор Егорович Кузьмин, пропаганда онна кетаса, делны себедистейн, онна сеңгө арвини гетерексиебе, итибиес кейни комиссия терен, жа тигидин белемнен, онна хасын киллерин, өйін киллерин ден, түрген бай бол жоққа, инның орын ден, хордақтабы тер беге таққан пропаганда делін қоғығар, олар омут ja, тугун абыт теме, доты мероприятия оңыр хатырып тақпадына Абсенти Горович кирен кәлі, онна кәпсетен, онда маны бұхастан баран, Tunnuka tiyan sistotan toran tahajanu koran toran eter. Hoguru hurtaka ulahan waydar but ulahan omuktar kora toktullar evit. Baheriga barbut kalbit onna bu tanajon norun istialong oronnar onna garanitaska bu komunu horiyannar yedi teller evit. Onna kanar khadde bit bolda jambaran kemiyada tudu hay bakka antin kapsiti kohara martaksan barang kaldı. Ondan yıllan bihige itu lagi kemitigat is petiliak kostata. Ambastan hediga var nokta buttar ganan manuk warakka killeremit hatis kalaran bartok komiteran itekellerin kodu garanit taska varlarım nuakka vidikni kotip bekkes yallang orboput. Ondan ikis petiliak kebutigar tönne kelbit jonnor ona tönne kelembaran duydular tinre bustubut ona bar jonno alamut ngotorboput. Ondan hisul petiliak kebutigar betul gülülle jonnor tuhunan. Emi khatkaların komiyan baraların bulan ongor boput itelin albanat tuga bolos atejinatran turar. Ona te Victor Егорович komandatından Absenti Urjatikilerin uygun bir betinden Holland Respublikaga ulhan sengerini olan turar ite bege bolos sapet. Iti basta kita. İki bollanda te Oryon atin tününne dige motun lahan elbak hun boljok lehen bar turabut. Onna aras tügender elbakta onten biri ter bollaka antak bebis belhem baramut. Korakka var jonna botun bulu kayın onu lahan onyoktar ballar olar gette kapsedyenler miyaha epittire. Ona Respolkon prezidentleri takpına. Onu kiremen hin baraların kosukelâvetim. Onten kendik Absenti Goros ketibitim. Ona Absenti Goros epite gör gece bihigi bu ulahanlık politikaga okulubut tebillibit oriyomut. Onu bartinen beğen bilen. Ona herenne ona tokta jonun helenyan kötülüler.
ол дон нехлене ханатын истер кемнере келбите ду ходу хоготон ки дахнете вопрос да гархан боло диен өйгөн онта таксан эти хас бидди тегиле телтетинен хас бидди нехлегенен улахан биллер инна общественный колбок таргете вопрос бартын турарамык юрни класс прокопия ян партия властта комитетин бюротер комиссиялерилен жонтон эте бер хона себетнен баран Россияга тиен ита апытулар ян турар она сенти горевич колбора тинник өй хана угутугар бете يعني كم ياخذ النبي بعد ذاك هداك ينتقيدا بيجينا باقي إنه وايد تطلع البيجينا شغلهم وصلين. تمكن أفسنتي وده بس كيف نهدا برستوي كيف مارنة بدم كردك أول كردك بياك كوباكتي تتخسر وانو كوسكا ده هجار وانو كنور هاين تغستغنا ده غن نلو ترجع بيرميغا هجار من بلغن قلبورا ولخن علالتين تلقي تغستغنا والبيدي بيرمنن وبيدي واتبنوت نكريان ونو مانستو لهر كي أغيان تركميغر أفسنتي وده بس تيدغنا تكتب سنولون توقتا تقول كتوك جول أوتو تشين ولا تقاسم جا كنسبة هداخ بلغتن التقى نهار هوا كروس كتميس كتنجا شو قوي شيء هن كأنه كبستان برارتنو كبسينه جت ولا تبيعها أفسنتي ورسي جامبار دجين كنو نروتن جونن هرجتين كتارا جس خان لسبيعة مسباتك ولا خان وشونا ولا خان لولو كهبت بيقول دونا تيجي نجهر لولو تر تيوان باس يلو شلون خان وشولا ونكني بحوريو تجار أوركو خرولو بتجا بيرجعنا سجى مكة itu cista dokumen negoloran onna bete kini negata tucca sul bodurus peki begitu sudah tektan onna hamullah kan yuti 3 minit lebih kini no ibam basile ba no kurduk kini televisinya ga onna raja ga kami tekulali hiljan absenti gore be ambastan raja ga teletitan televisinya ga taharan onna kini kian koryulerin roketi di materialların baratan belegen tuaka darstavan biaran turar ona kinen kanam barar bihe kola nister on mesunin korot yollok petin dia kanada itu pasti kita ikin ap sinti go dabis bujiga wakka jonga serigal sigen tuhunan kini kita bodurus put ona davis tengah jibet ki aga yakulok tak olortan bu ibama silebis bidastre bolan turan kinen aja betin aga service setaware bugutnan ono lahan dogorna tam bugutnan nolan turan bu yiti dekel lebe kalatigar bihe go kabar maktan yakta pedin tabin kami kelgasak kilometer nektar ondan bugün bu keniga sürekli niyetleri taatlığa manen istiqbalından bugün bu ıta torada hüdda çugay ondan bir kemikket ile dağpın ol bastike timden oruk sinti gorevis bile komisyon o kapitallar eğer men ondan baratim var o kennetten manmiko sügeten turabın bu sinti gorevis beşatta metal dawle laqulaqta onu hüdda hınala hurukta daqulaqta onu hangi bispekke komisi teriyen olanı komisyonen bu kinene bartın ardan sağlan beşakka tahariyakka diyen bildik he ulaşsan bardağına evet bildi aspirandu evet diplomandu kolları diploma riyaçılar ullakların ustunan ongan huriyular itüleller igen sütan ağlıktın sebebet diyemin anatın etbedim ol bilgin dağın eti olakka girelin bugünden gün bugün emi tuttullun sep gibi kinen bollağına Tapi nak senti gua habis gua belikan ulakan bihige udarstwanai, wan ulakan ucap nedar bertigar, yuti kiler barak kem nedigar. Juga bete dekan di waktu kamu dolar bigatan, mana pun habis dolar belikan udarstwanai premium ucap nedar bertak dolar beliak tergau na dolar tak tergau manak premium baru dolar bucate kau lah yang hidayah intrihene mutaharlah beliak dolar kemana bulat dia. Jadi ini maktab. Георгий Михайлович нахаси хили чуя кепсянин мактанабыт. Белигин салгы тылы берекпитин багарабыт Михаил Александрович Протодиаконовка. Бу Жапускайга Арсений Егорович каналлах жохон өйдөбүн юктурутугар кини ологулахан өңөлөк Егор Михайлович Макаров, Вячеслав Анатольевич Штыров, онна Михаил Александрович Протодиаконов өңөлөк болаларын бу кинигага чорботон билетенилер. Михаил Александрович тааттага багылыкты олорон üyetitiğe güçleni pıtın barı bilebit, onunla ken tuttabıt. Tılı bahalsta Mikhail Alexandrovич'e verevit. Doydum jona darawların, onunla bu zalgamız tuğut. Gılcıttarga testine kadar oldun. Kıcık kinigeye eti kıvıldan kira alan hüddan soğuyan, onunla aslında kendine aktallara bitten hüddan aslından yören turabın. Bu kendini
үлетін белеті әтақтырына қайттық үйірбәп болой. Ол гынан баран мененне отчо тоқтоқпын бағарбаппын, тоғы дета қытына ол өтемен улақан үтеуінен ағыным барғынабын, етенне үбіләтчіден государство жахаятчиден бар, оттан беги олланы ол народ бағатын туростан әппет жоммут, оныттан оңырбут оғытайып денеме таттаттан төріттәқ скульптурилетті үйе саас тұқыры жөн сағалар бағалан тұрдаға. Мен болла бүгін артықпын қарабын Иван Васильевичка бұл сұруйбут кенігетті сылдағы үлдетін түміге, Артетик Орышкестің сығының, оны бәтін санатын, оны қайынсқатын көддір біттен, оны аңарда сетті керекенеге бол батақ кене үйен ары кәреңе арас қағыттарға, журналларға, оны телевиденияға дағаны бейбір дойдылақ бұтын ұтық кейбітін сентир көреве, наркомискан, сырдатан, үрдетен кәлбекке болар. Онан бейге үддәғын үйеребіт, оны мақтанабыт. Онна хүдда кәскілләқ әтилерін ортабыт, әти тоқтарғар. Онна бұл вопрос тұрыр бұт, бұл тоғы наротын тұғығар кағалар кеге, бұл наротын сырдатар кеге, үйеріқті атыр кеге, көміске атыр кегіне тоғы сойылға бұты, тоғы туаратабыты еден. Әти хебілігін дағаны кеге тол күддір бопыруға, онан болағына хетенлік қатыламатын күддік бастың жонлар бұтын, самнара табақ көрінер күддік өбітін санабытын түмерге үйеретер кенеге дейбін. Онна тон әтекпін бағарабын бұл үйететі вопростарға армия балатча әтейлер келдер бет. Онна хомат түгенге ол 5 минут әйгер әлбәк әйніп пәпкіңінен барад. Бүгін мен ақтықпын бағарабын бейіп ер үтек әйбетін тұру үлі Николай Федорович Ульбоптен бастың кейлаға тебет, үдді үшігей салаятчы рабочай дағаны рационализаторда кей, ол кей болағына үлелән бетен баран, бұл ес бағатыттан кемтен да сұрадақтамаққа, кемтен да қатшы көджайбаққа, бұл бір аттым орденаптыр өйететіге ұлақ тұрулыған үлелән бартын ұлаққа келдер беті. Мен оны ұлақ чақчы бұл қарбалақ спутутугар тоғын нұсылар бүтүйлерігер үлелері тақпына кабинет кейрен кәлен Николай Федорович Дапсенти көріштаққа, Николай көріштаққа, оны бұл Тропин көріштаққа, Бұраттым өрденаптар балғанлара жөгедден балғана қоптолаққа барыты білін соқ, оны чөлгер түйер яққа реконструкцияға ұраққа ден. Ән ұлыған тәрілтелі мастақ, техникалақ көміләттен. Оны просто үйірінен ұлындым, онына кенеға спуточаларға бүдді әлбәқ техникалақ тағаны, оны тұяттан мастағыны ұллар әртібет. Дәтіхін оларғыныл, кәйіргінен оңыр ден. Оны кейін бәйті сүгетін ұлан, әрбейленен қаян, бәйті суаран, дәті балағанан, олы қопталаға құранақ тұрар түстергер сығыры қотоннақ балағанын тұппыта. Онына көмел аспеттері, бұл Тропин Үргіш ола Александр Тропимеш, онына кім Георгий Тропимеш, онына 200 қос олаттыры. Онтан сағалаған аны бұл Бұраттым орденаптар музейдерін тәріпеті. Әме қантан да тоқта қатшып, көджабаққа бәйтті, университетке керен бәйті бұл коллегаларын көрсетелен, материал бұны құмиян сұриятшылары көрсетен. Дәхетеддік тұру ләхетке, қағандағыны философияға дағыны, филологияға дағыстывадақ ке, жың народ өйін санатын түмен, бұл жың тапталын, жың бұл сүгірійтін бәлетін бұл оңыран олаққа келдер біті. Онан беге Николай Федорович әме бұл Алексей кем Абсентий Горыч Модинавы дағыны Николай Горыхы дақтар түгендақ боллақ бұтына үдді көрек қата бұл беге ақыбыт наротын сайдығытығар ұлақан тәхүй күйіс болбұт әйіп боллағына Абсентий Горыч бұл сақан наротын бұл культурата, олонқаттар ята, наукатта, онна үтчата үйерақтақ болутығар түмкенне қай қылатын, түмкенне қай төтін үйетітер үлені үппі кейден. Онан қаяндағаны етені бұмандық түгендерге үлені алы аспыт, онна қайғалы нағырадынды әрейбәкке үлеләбіт үте кейбетін қаяндақтан санан ағықтақпыт. Онна бұл Иван Васильевич тұтығыр тоғыт аттыға памятник соғыден оны тұруры қабары тәден етеккенеге теркелдер бет. Оны мен бұллана әти күддік, онда туы күддік етекпін бағарабын. Бұл ағаяқ сылынан кенаттын сүгер
лицей таз жете тутулуктах ити өссө минүлели хыртапына булаңы килбите онна те игиде сколата торы көл сколата тыра сколата быйыл кирига төдүнөн бу лицей киректах эте онон буллагына ол тутулуутугар кине халоджа бронзаттан нас кверин оран буланнатан проекттакка бу күйсүлүнан жеңнәк атын сүгүрү таз урага индигер спескида өчүнчү мордунап турден багалак оны сметная документация терити Роскотын енкелерге лус салаттата даганы республикалык тата даганы үлелеген нада ден. Тогоннаттон оем балай никитиш жаганап бакенники олок төрөбү дөтүгөр такса жонун сергетин норотун кытабрастыларгар түбүктөлөп бите. Ол онна буллагана бу саха норотун сайдытыгар саха республиката государственный бор гүрүгер бу килики үтөйләктер ден. Бастыгынан кине өксүкүләг онна күлүмнүр ден аттыр. Иккенен Оюнускай онна мухаптир. Өсүнен Винокуров онна Башариндир. Оны төддүһүнен Николаев онна Мординаптир. Онон буллагана билген биһиге кетәһәбит эме өчөнтү күндүгүчө белүектер сахан оротун комискүр өйдөрдөн таналарынан көннөрүнөн комискүр үтө ки өстө таксаргар онна эме модун таналак норотун иннер беринлаг үтө агабалык бар булугун. Там бар булу история оны hem bir kayanda tarihtak tibin. Ondan men kılgas etibinin etibin bir emede bitti bulу. Ondan bargıtıgar bu manda ütüye tılı epet onda Ivan Vasilievich Koloktayan turan kıcık bu çünkü nahileni üllete doydu da iti sanatın 10 yıllığa terpite 12 yıllığa kadar 13 yıllığa kadar kösüpüt onunla mekaçı bu materyallar bağlar onu tokballar onu kinige korvam eteden onu bu 10 dahıl bollar hüdda yan toktan bu kültürün kadar bitiyor markamakta buldum. Evet de. Махтанабыт Михаил Александрович. Билигин тылы беребит Аржаков Владимир Владимировичка, пожалуйста, бу Жокускай коракка таатта улугун ту бит дойдулактарын түмсүтүн салаячытыгар. Ütü günden Obastабыллах бүйүнгү үйрүлэхтер эхэн кыттылахтара бу кыбарыгытын бастан туран хаспыт келбитинен онда уñуктагы оңкугун мүлбүтенеренен адилемете бүгүн олу үшөй ыра сала сүңгө биги улуу ойбут өсүнчү бу аяк унтаата күбөсү километр өкүнө болта жүз он саха онон бу терехинге келе ыңгыр букытыга барга мактал манна коракколор таатылар элбекки мустаналар. Онон бу белен турар Арсентий Егорович саха омугар бу тааттар өңөр бу бакка омугар улахан знаковый фигура. Оны кихи болар. Арсентий Егорович хака херигер үдүгөрөктәһене төрүттәһене. Оны күн бүгүнүгө бу бигүлләбит хамнабыт жондора маны келем олорлор мен хашугай. Оны бихи мактанабыт кен туттабыт. 2010 сыллаха Михаил Александрович эпидин курду биһиги тааттага улахан үбүлейине ыгык терен турдакпыт карбалакка. Ол ыгык бытыгар оттон ол кини үбүлейине терехенер хүнүнөн олу себдак терехен болбут онтон үксүгүт ол ыгыкка хажан амма беригер карбалак амматын кытылыгар бара хыжыппыт браһанниктаапыт үрүпүт көпүппүт онотон бүгүн бу эме биһиги бу терехенге маннык барбыт ол жүгөй Арсентий Егорович билден турар бу бәтин атын историяга көмүз букваларынан бу килдербик кихи болар ону биһиги ычаттарбыт үнөр көлүнө интеллигенцияны белехте ойдухта онута билден турар биһиги бидойдулактарын белехтекпит бу Арсентий Егорович үтитиге элбек үле гытылынна оны гытылда турар окурдук тааттатагы очутага гимназия билим лицей Арсентий Егорович Мординов атын шугар оннотон осана братты Мординовтар биягага сака жонугар ураты жонунар болалар энден торонотон бу Иван Васильевичка биһиги барга макталбытын билдирип бу кинигени
тахар буккатыгар, онны хурбукургар. Оннутан быйылгыга таатагалар дулуска даганы ме үлейне тирәһендә болуктыра. Төббелдән тора бу пандемия хачак кеме элбәк мәһидерен орар, отолды болар. Жон херге бәйтен улуу жондорун солталын, ондан келере ақтан ханана агын багарар. Неден турамы доттан бу биги түмшү атыттан бәбит семей агаддабитин онна билек битин туттарык бета Иван Васильевич. Владимир Владимирович мақтанабыт. Билигин салгы бияха келен олорор философия наукатын докторы профессор Виктор Данилович Михайлов. Бахалыста кенеттен тылы көрдіғабыт. Виктор Данилович. Өте күннен жару күн кыттылақтара. Өтік көллер, оны маннан мұстан олар бары кыттылақтар. Абсенде өрөйші олары. Мен көрігілен кейдімді олар ағаяқтылы әтем. Бұл манна маңнай, мен бұл кенегені хұрыбы кейтуынан ағаяқтылы әтәрігін ал. Георгий Михайлович тариян аспыта. Ол гынан барын бұл Иван Васильевич Борисов өркемге журналистика өлеләбіт білген бар журналистерден бір арма кыдяс аттақ соллақ журналист кәккетігер хүджат кейі. Кені олақ әдер хүджан университетка үстап сенде өрес иректор әрдіғіне Якутск университеттен қағыққа үлелік ирегеттен университет ученайдарын көттетебістен алтыған. Онноор мен ауғын бір сыллақ үлелік әрдер университетке сүрбекке профессор, оны наука докторы әрі бар еді. Сүрбекке кейі. Онтон Иван Васильевич үлелік әрдер білден тұраттар бақабаттанар. Ақсаннар наука доктордары балдар еді. Олары күтті қағыт үлехеті боларын бұғытынан, онына парком халалтатынан, электрас халалтатынан үлелік кейі бұғытынан, университет салалтатын күтті ұқса бұдыруған үлеләбіт болан ити жонлары олыс бәкке біләттейір. Олардан ойычы тұтан кені абсенті өрігі күтті ұқса доғырдығын чуғастық білсеген, жетігер өтігер хүджен, дачатығер хүджен, өркемге, олақ оннан сылдар тұққары кенені күтті бұдырыспыт араға ағаяқ болды. Аны онтығытын бардың қағыттарға, хұрналарға хұрыян баға мәлбәк статьялары тағаттар біті. Ол өттінен ақсар боллаққа әме Иван Борисов күрдік абсенде өріс тұғыннан әлбәк статьяны хұрый бұд журналистағаны, учандағаны араға ақсаннақ. Ол оның кені бұл bihi bisevit bir dödülaktar bit. Onunla yestek kurduk hananet. Onunla kuruk körüstek bit ayı aktan ahiret. Tol bir bilisine tediyen min filosofiya kabiliyetidir. Üleler bitim absenti oruz ülegal bita. Olihim bollağını onun siyenden bu biliyorlar. Hayda olur otuyu tuğun ağatı hayda katı tokutu diyenten sağlan nar absenti oruz kayanaları kepseti bit. Dekini inegam buta, kini onluk hangar buta, onluk diyebite, onluk tutturete, ite negaterete, inginden barata, tılın tamağa absenti görüşü olur. Ondan kelin, demin sahran erevin, onun bu ülevin tümükten kinige huruyan tahararım bollar diyen bağalağı, ol bağatın bıktarına aspıta. Onun bu ağa tabarıspın, bu kinigete taksıbıtından negardelen turan Onunla bu hüdü yesken basfalamutundan emeğe gardeliyakka hep bilgin hüddeğen veren köten çepçe hüdder bulukta. Kini ağı onun bulurin tolbuta.
Ол быһытынан эмиэ саһар бактаабы киһи. Онон ити улахан үлөнөтү бүктәбите билен турар наһа үчүгэй. Бу үле научный биография болбата. Онна барытын хронология берәдегенен абсенде олоғын олуқтарын кепсир киниге болбата. Бу киниге иhdinлерер биллерер аналлах. Эбетер информационно-просветительская денатка. Онан кини ес байда. Верактятерге, ученыдерге, onun nаука төрүттеринен рактана хиджер жонорго, киниттен маска лүнага. Абсенде урис научная биография тахурулвакта. Хомойоген ити жизыл ден серева, жизнь замечательных людей ден, молодая гвардия, тахарар Москва таксар. Ол онно биги жонна жоннор бутустарынан балатча элбаккиниге тагыста, агай аксаннак омукка диетакка. Ол онно да марынын себете болан баран, ол онно арыйдаганы ирдебилери арыятын. Онтон научный биографиялах ученыйдар, профессордар, наука доктordara min biler binen araha hoak. Ara yetim Öksüküler Oleksey Siyene Людмила Ильясовна Кулаковская İlhan Sağalan Öksüküler Oleksey Tuğunan naучный биографияда құрылды. Ол кенде min тоғар bilbek. Ben bağır alkağırım bolu. Var bola tebirime var bolu. Olonunu kavattılar. Жезылга баллар. Ол стилистиката атын научный популярный ден атыры. Оты научный биография ден. Ол Оллах атын жаны. Onun eti bu mana tügeninden tuhanan araha bu kafedrat kimime ılsında bilgin bu bir de dulaktarıktan filosofiya disertasiya komisker canlar bağlılar. Olar naучный nimanı tuttanlar absence uğraştığından naучный biyografiyetin çakatanga biyakların sebete dihanıvın bir beyim. Ondan bu kiniga tuhunan yeter bolakka de bu tuğten bar bolatçı. Letopisten. Ebeter bolağına bu çağına yolak tuhunan diyen. İtin niger iki johundan öyle taksıbıta. Biri Boris Nikolaevich Popov uruzbıta. Ola mi Siriya taksıbıta. Respublika kent tutar canlara diyen. Siriya taksıbıta. Ol öyle emi naучный популярный gınan baran kini бәйті тустанала. Эбетер субъективный көрі. Субъективно объективном деві күрдік үлі тақсыбыта. Ол онына білден тұрар жіңнәк, научный, қайды де кеғілі бәкке бары-барынан, оғы-оғынан сұруяр ден жанргар әппеттер болуқтақ дейханыбын. Оны Борис Николаевич үлеті арыйдағаны кетер, оны ғырылы бұта, оны білден тұрар кені бәйті ме туғынан көрілі, туғынан сені боллақ кей бұлытынан ол боçara кені-кенеге тер білден ағар. Онтын iki томнақ кенеге тақсыбытам, iki тома үлелері, басығы томығар ақтылар, онына биографическай справка құрдық статьялар тақсыбыттара. Онын балатча әлбәк материал бешәтінен тағышта, онына научный түрітке олығыран ол материаллары күмен сағылан, etергel struktura killerin naучный биография irdebillerger söptübehen suruyarga kemek elle bıhılak dihanıgın bilbeyim. Ondan bu kinige avallağına ki bilen turar kelin suruyar ki iti kinigeleri barıtın ağır biler, ırıkpıt, öreppit. Bu olan olondan uratı materyal taksıqta, sonun buluqta, kihini kerakseter buluqta diyen, surunalı sidetinden, kırağa karağınan, bıtakkadları ağsan turan, bıtakkadlarga bolğan toğuran turan, surullu bıt bolan süddağ ağıllım tekini. Anı bollağını iti Isabella Alexandrovna bileten aspıtam, kahanda kihi kanlık tataharıga körbete kartıskalara bağlı.
иллюстрация береді. Ол эме сонун жегергенин туһунан, очуй кыйын туһунан, сеннерин туһунан киһи бер делбагы билер, бер элбагы үйөрө көрөр, үйөрө ағар кинигете тагыста. Onun tümükten ettakbine bollarına bilden turur bu absence görüş teribit örselerge hebite sedabit kafidrata biligin tekinini üyetige kıttahıcar oltuğundan hebite sebit Andrei Servis beyde kapsiyara ona Vasily Vasilievich Vinokurov emi bu absence görüş barıktan üle alıldı kehibaların bıgıtnan Онна манна научный төрүттәк истатьялар хурибут кебитне механат нетия она ми не токтабакка тураммын этемете саха өскохана бар үтүки ата үсүени оңордур ди онун билигин даганы абсенти көрөбүз ата аттана туруга сетим быстан калбатаган биги сетим быстыбатын туруган Ujurutuma kağların tuğular. Aksabakı da yaktakıt, suru yaktakıt, biçi yaktakıt, et yaktakıt, tığın yaktakıt dihanıbın. Onun emi bu bilgin saharın erer kölüne kiren turamın etebin. Kığ barınan radyoya, televizörge, kahırnallarga, kendigelerge, toğ barınan, kığ barınan, kim kayda hatırınan, absence görüşüm orduna üyetin üç üyeni oңордууругар олук уруактаак битейханыбыт. Мактал. Виктор Данилович мақтанабыт. Билигин салгы тылы беребит Андрей Савич Савиновка. Хипу философияга кафедратын себедисейгер. Философия наукатын доктора. Физика-математическая наука кандидата. Ötüyor gününden demin kötü bulduğumda kalmalı hanyakiyet onurubun toytakka baga her istiviti bitikiri kuhunan körbetak kinigen o günden baran taharafi italastan yuza bağlayırsın. Ambastaki itahanım kaytaklı nahurluğuna diyen o hakallıdır muşalıdır diyen onu minüyür akbar kırcık hakallıdır nahurluğu butaki hinivetler. Ne kolları bu kinigen öte bu isten John Kepsi'nin isten oluran mandık dihanibin. Kırcık tane ateşlerden o cenab bölüyor da büyütünen sirtünüye ki hiboların büyütünen hakaymak barın dokkarı ata attığına sonra ki hidihanibin o günden bana bir yere yok da akbet böbürgün dikinden hüdda yarakan kemdolar oldu. Ol yarakan ediyen bu eder içeti iyiti verirti takayı baporostar. Bari bekke bilaga bir hürredi bu bu içine varlığını bir hetimden kaydakta akburda kamsahındır bara turalları. Ol günden bana ol hürün dölüyor ete bilişiğini de bütünlüğüte minetiyemete. Bu eder içet ağaçlı turluğun bitti. Bilden romanını hüdda ulukanlar oğlu ılallar oskola uçutallar. Kamu yayın hibilin kemge uçutal beyetler pedmetten tohtan kalır olgunamattın him bir öcak tücak he beyetin duydutun tuhunan duydutun ulu canından tuhunan bir yakta kılıyakta istiyakta olgunan bilden alaksençi mordina fülüger diligini göten kiren onun horlu bütüydüller harbak bullu dihanibin olettina kolora bu kinni getiri örsüller usullargar altı spet takçı enmin despit ki büyütünen kinni şüeddik bilir ki huruybut kinni getemi hana var skolu çutuldurar hüdda olkan tirak bullu dihanibin. Dolayı dakika takandı var perdimiyek bağlaq ki bilirin görürüm baretin tuhanar. Olonnu kollara hakay mak uçuğuna derge çalışın kimden öksükülüğün uğratı ara huğun da kıyete bağlaktı yani ben onun bu İvan Vasilievich Huribut kinigete oskolu tutulur hüdda olkan tirak bulu yani ben yok ama erdiğim bağır huğa içimin bağır diğeri götümde 200 egzemplerden tağısıdı bilden sonra içi nahağa yak as bildi hakka skolasının tutallara içine körüyaktağıtır, istiyaktağıtır, ayaktağıtır. Bu öydürü hanalara bilgileri körülürken iyidiger. Üretip bilmeyi ettiriger, tuhanalırlar, olaq tohtuna havlakan üçüğü materyal bulu diyenliyim. Söp. Onun olaq İvan Reşka, min maqtan yakın bağıramın, takçı intirihine üçüğü ölen oğuluna diyen, ol okulu bira kandık bağırar ki ulhan ki tuhunan çakçı, kini oluğun tuhunan biler bullağına intirihine dikkepsi. Ol Teoretikçilerin öydür, horak cömertliğe rakım bolladı. Artı biliyor bu batak. Olgunan baran itinde çare etçilerin bu mandık ki bir hakalarga bağır ettiğin kapsiyen
Hüdde olhan orunnak bolar. Anı turan min tuakka tohtumete. Oton bahçağa deri kıldı. Bakahcer bilen toraksınca görüş bədin kemigar bu norokka çugas bolan norot ologon tuhanan hüdde albaga kaya kohuriyan torar. Onu kamuyo en hibilinge diye içi kaburnyong hullu bakahcer. Hayan de içong hullu aktaq. Onun olong hullara herediyen bolbatak onunla hayan dağını ulakan komentari nada. Tuakka edimnen tuakkul oran buhurullu butay diyen. Bu çakçı ulakan baybuk yol bolu diye hemegin. Onun üstü de ol maktanabın manna mustubu jonga baksinci görüş hakaymak barın tokkarı kini tuhanan kepsiti hayan da halganan barra turuaqtaq öyle takha öyle bet bolan hamay ırakan hütü bu prosesi kini kötok nurut nigar öngölaqte. Onun kinni proste olan nübeli hüyek ete ediyekter ete diyen eter hüddaq tutak pagay kini yaka hüddaq dedingnik olwar kilen ol tuğtuğunun hakaymakın nikiten tuğunun tuğhanalar dağa diyen ana kayanda ana kasbi divirakta sakaytir nada. Onun uyban bahis kamaktal bolun indikatör te üle bilgin töhedağını har bütün him bir üleyen kannek diyen ben ona ta kafedraga hediye kanada. Doğru min kafedraga yın paşti kelin kemleri kalbakın. Maktav. Мақтанабыт, Андрей Савич. Билигин тылы берер битин көңүллән Василий Васильевич Винокуровка биги бир дойдулах бытыгар. Кене Авсентий Егорович наукага сыгыр быжонуктан биддестере. Авсентий Егорович ыллыктах тылын хөнелбәхтә истибит киһи. Баалста. Мактал. Сагаларга сурулубут тем бар. Ол сурулубут üyelerge kalıyğa. Olu bitigar, senler bitigar, keler uçakka marta ol kalıyaqtaq, ol aqtubut, anabut, kepsebit. Afşenti Егорович gitti bir gül elebet, kendini gittal tısbıcan, şuddaq ağlayan heller, günden gün, olaq sokun onunluk. Onun kiler tugak bittira, sanar bittira, tıgmıttira, marta surukka tehilden, Halan halarıgar bihi kanaat yaktaqbıt. İvan Vasilyevich bu Avsentий Егорович tuğunan bedel bakta huruybut. Bu betin kenigatiyel dana tehaksandan bil betim el bakpayı ispiyakil bit el bakta aktubut. Avsentий Егорович tuğunan bastaki hak belirgeklerin tuğunan İvan Vasilyevich kenigati bu belirgekler diyen var. Manna vontiyok ki haka belirgeklerin tuğunan Büddü kurullah eder. Avsentий Егорович'ten haqlanlar. Onunla cevap ülete siten qoton anı bilgen Avsentий Егорович tuğunan toloro ulahan kenige bolan taksibita büddaq yürülaq sol diyen biletiyagi varırlar ambastan. Bilden turar Avsentий Егорович tuğunan huriyular bastaki Mordinovska ağırtın haqlan hem balaşa tağıstılar. Aklın harar bollaqa bu sahabat sukuçunaya belirga diyen bu Mordinovskay ağılar bastaki Mordinovska ağılar tümüklerinin takıbı kenige manna mehüddel bakıyaq cita kiren turar. İkis Mordinovskay ağılar gaymiye el bakıyaq cita takıbıta üs Mordinovskay ağıları körse Avsentий filosof Avsentий Егорович Mordinov kenige emye takıbıta emye bu tatta Avsentий Егорович Mordinov atman Urukota gimnaziya biringinden lisey biblioteka der bu kenigeler barı bağlılar. Onu tahannan bullağına 1996 yıllar hambiyeti İvan Vasilyevich kenigetin takır bir yemetiger Avsentий Егорович barı ülelerin, komurlukların manna emye bot bibliografiskay spravachni oran tahar bittara manna hiddeten xanlı ülelere kasıllağa takıbıta tuğular dağa emye hüddaq şüvey biografiyete kılgas var. Manlı barıtıgar bu üksüveriger kini bir naçita, hobiyaçita, Novikov anasını görüş hüddaq elbaq ületten sıratın bir bite. O kendisinden bu Boris Nikolaevich Popov emye hüddaq şüvey mağaya diktazanı subjektivney конечно, бейсин көбүтө манна көстөһүддер бар. Ограман bu emye hüddaq intiheney Trimos kahonnak kinige diyen belediye varırlar. Bu belediye emye var.
Onu tahanan Avşenti görüş şu sıla улутна хидастан эме хүддәг шугай иго имя памяти народной ден элбах багай ки хакты тами хуруллах жар я бу барта хитан хотон он таханы ики томна үлелерин кумурунуга тахабыта урукку кингалары боллана бирлегер биске яткас дыңа көстөр кингалары та көйдөн кимтенен уласан ки хагар болар эте ол барта эме Igor Mikhailович Bakharab улхан үсүетинен вот икки туамнах кинге тахабыта үлелерин комурунуга онна бие белген бедерее хуак хүрүн үлелерин тугунан ол комурунуктан болан агак бутун шеп халгайнылык бутун шеп онан боллагана оттан хорог үлелери сибечаттамакка хаджаллар урукапестера böyle архивлар бар бу вактактар олар тахаллара болар олак үчүгө толуру хите оңголлу жела булбайта ол каянын адалак же бу кинигелер оттолоругар Иван Васильевич бу кандика тахабы кинигете жохоннак месени ылга диен эренилдиага багарылар onu голлу даганы яны бу воде чахады бу бирге Asaqtaşsan kinigetta olaran kapsap yediler oturar dibat dajatlar dibat ki kölütestice hurka bisikki kiran khalara kayanna nadalak ondan bollana Avşenti görüş biyografiyata toluru bolaran tuğgar eşe Rusiyaske tahamga takkanada jihan ibn toje taha kini tuğanan Vyacheslav Vladimirovich Mantatov kinene biler da kinigetta bir dissertasyonu hediyekka köpsen kapsete hediye ki вот Avşenti görüş kinetten itagal tuğunan vaproska izlaspetadiyen ve taxtarata ana hem Buryatiyetten Asinskay Ivan Yosipovich tenki var o ki hem kini bekke şöyle biler axtıytın eme o yonlardan olan halı habarete diyanıbın onu tahanan Sankt Peterburg'a Государственный университетке Веркович, Новомарьевич tenki var bir de filosofya kongreska hılcan hakayetten hıcarbın bilen varan gelen kapsete hıcıbıta Avşenti görüştüğünden otanemiye onmanı ıyıtalaşbıta onun kinemiye doğuma hanıran Allah aktar gıhtaki bulu diyanibın eti canlardan tırnaklarına barı dağlarına saharbı canlar barı tügüme hurutların olan halbı ki eniye kayanda nadalak bulu diye hanıbın ana Moskovskaya Государственный университетке Мамедов Агамали Куламович tenki үлели hıcar kene manna kede hırttağın emiye Aktiyata huryan hallar diyen köcesbüt Galina Avşentiyevinden dağını miyakdağını paka ütelik olgama erenebet bar bilgilelebik ki bu hıtından beytin hanatın Aktiyatın huryan halları ette dihanibet ol kayan dağını nadalak bulun sübetem onu tahanan bihe Avşenti görüş mordinab ile niflige verene hıcıbık ki nifli diyen elitarını emiye üniversitet hakayetten onlar hüdağayak ki veremite beyteden kılgas bağayı kemgülüden aspıt üdübirak gıhateden onna filosoftartan Avşenti görüş bastakı bu pusnik kendi kanetten karınyolar Pyotr Mikhailovich Lülevite veremite biter oğlunu onna o senen biyeski o mifliğini biter bile bir çolkay onna hita biter beka halbıtta jonlar bağlar korkina kurduk tağını bollun tığıt Pavlov Nikolay Nikolaevich bollun oyunuskay birge dravet balta Maria Alexeyevna Shevtsova Jan yörene jan kayın biter beka halbıtta filolog tığvera oyunuskay hürdağın kete herki hita bidete ve tahtitnan o Avşenti görüvü bir görene hıcıbı canlar kim nağın eme bilen halar bu debite bollar bu bari kim Popov kinigatiyar paneranstin ki regalet ki hata ahtıllar onu da tahanan bu mifliğini biter bir canlar tarbaha vattanlar can bolalar da hüddağ üdütü kenanlar canlar filosoflar dağını historikler dağını kulturologlar ereligevetler dağını onun bollağına вот isi вопрос кеме Кыргызстан ар bu pollar tüme bular bu pollar ene hüdden yani materyallar bol vaqtlar diyen
Онна бу Ахтаханы жартатым жанугар сетихилери бу конференцияда телени пыкытыгар барка макталы чедяпым багарабын сетихини бука барагытыгар. Василий Васильевич, нахачу искаханнах кепсяни хин мақтанабыт. Арсентий Егорович, билигин идея ергенин туһунан кепсетиге киякка. Кини оголоро бука бары үрдүгөрәхтәх, билер көстөрүләһеттер. Улахан Кыһакалар Арсентьевна филолог, өрсыларга университетка аспирантларга намыт отделы салайбыта. Леонард Арсентьевич манна келен олорор, медицинский наука кандидата, доцент. Кыракыс Лена Арсентьевна Барасиделях, Галина Арсентьевна филологическая наука кандидата, доцент, билигин тылып халста Галина Арсентьевна тангырдыгыт. Арсентий Егорович, родственников. Сегодня большой и памятный день благодаря книге Ивана Васильевича. Поэтому мы низко кланяемся ему, благодарим за такую прекрасную книгу. Конечно, это дань памяти нашему отцу. И очень отрадный факт того, что память об Арсентии Егоровиче, о его делах жива. Что я могу сказать о своем отце? Меня всегда поражало его трудолюбие. Он умел сжимать время. Так, находясь в Москве в 1933 году, когда родилась старшая дочь Клара, он читал лекции в трамвайном техникуме, читал лекции в высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, преподавал в 7-й типографии московской и читал лекции в вечернем университете на заводе имени Лихачева. И кроме того, участвовал в ликвидации неграмотности в Московской области и в Северо-Кавказском крае. Вот это все говорит о том, что это действительно человек был очень активный. Я считаю, что наш отец был настоящим бойцом. Свидетельство того, что он поднимал вопросы проблемы национальной культуры, вопросы национального самосознания народа. И мне кажется, что если бы в то время было обращено внимание на эти вопросы, мы бы, наверное, сейчас не были бы свидетелями таких печальных событий, к сожалению. Конечно, я не могу отметить его человеческие черты. Самое главное, я считаю, это сострадание, внимание к человеку. В нашем доме нашли приют на долгие годы. Финка Анна Ивановна Пулкинян, еврейка и чаджик Биана Яковлевна, которых спустя долгие годы он проводил на родину, добившись для них северной пенсии. Кроме того, жила у нас Рима Варакса из Одессы, жила у нас многие люди, если их перечислять, но я хочу сказать, что жила приют у нас тетя Муся, это жена репрессированного Гаврилова Кузьмы Осиповича, который был расстрелян в Бутырке наряду вместе с другими товарищами. Кроме того, я вспоминаю, когда было Черепчинское переселение, у нас жила девочка-подросток, она говорила, что она жила целый год у нас. Бахтачевская Дарья Николаевна, бывшая Крылова из Черепчинского района. Она ходила по углам, когда у нее даже не было пальто, и ей один раз кто-то шепнул: иди на Петровского 6, там Мординов, он всех принимает. Авторитет отца, конечно, был высоким и среди научных работников. Так, на защите кандидатской диссертации известный академик-философ Федор Константинов сказал: мы все должны учиться у этого молодого якута, преподав тем самым
урок истинного, истинного русского интеллигента. На защите Луковцева сидящий рядом профессор Моргий Николаевич, кстати, ученик отца, он профессор, философ, преподавал всю жизнь в Москве. Когда защищался Луковцев, к ним подсел другой московский профессор, и он ему сказал: это правда, что Луковцев ученик Мординова? Он говорит: да, ученик Мординова. Ну, если это ученик Мординова, то он, конечно, заслуживает искомой степени доктора философских наук. То есть это говорит о том, что авторитет у него был. Но, к сожалению, в республике его обвиняли в национализме. И в течение лет, больше мы не про это оставалось, на него был писем, посланий, московские там органы. И, конечно, это было очень тяжело выдержать. Но находили, конечно, его поддерживали. Мне вспоминается ученый, профессор, новосибирский ученый Елизавета Ивановна Убрятова, которая сказала про Авсентия Егоровича, что Авсентий Егорович – это негласный лидер якутской интеллигенции. И я представляю, насколько большой поддержкой были для него в то время слова этого известного ученого. Ну, как филолог я могу отметить, что он был человеком, речь у него была очень меткой, метафоричной. Он, например, говорил так: нас не уважают те, кто недостоин нашего уважения. То есть нам не хватает какой-то, видимо, внешней культуры. Он еще как-то один раз сказал, что только дурак может мечтать о портфеле министра. Я была так удивлена, потому что знаю, что многие мечтают об этом. Но прошли годы, и я поняла, что он говорил о том, что быть министром или занимать любой большой пост – это, конечно, большая ответственность. Кроме того, хочу подчеркнуть его внимание к заботам студентов. Он получил письмо от фронтовиков, которые писали ему, обращались с просьбой сделать деревянный мост через Заложное озеро, поскольку им, инвалидам, да, на костылях, очень трудно вовремя приходить на занятия. Он это сделал. Затем они обратились к нему с просьбой провести радиоточки в общежитии, потому что мы хотим знать, говорили они, новости нашей страны. Вот. Эти радиоточки были проведены. И самое главное, он всегда выражал благодарность тем, которые помогли им, писал письма, отправлял письма с благодарностью за профессиональное решение вопросов, участие в нуждах студентов. Он, конечно, был патриотом, и мне вспоминаются сейчас слова известного русского писателя Василия Быкова, который говорил: почему-то сейчас многие забывают, что в лихую годину в нашей стране на фронте был популярен призыв «Коммунисты, 3 шага вперед». Коммунистами были все политруки, которые поднимали, шли в последний бой, поднимая наших солдат. Конечно, в их рядах был и Авсентий Егорович. Был бы в их рядах Авсентий Егорович, он, по-моему, где-то 6 раз просился на фронт, но его не отправляли, давали бронь, потому что надо было поднимать институт. Вот. Положение было очень тяжелое. Если мне вспоминается Иван Пудович I Жегусов, первый директор пединститута, который был репрессирован и умер от туберкулеза в 1941 году. Авсентий Егорович был дружен с Аюнским. У нас есть документ, где он назначил его
ученым секретарем Института языка и литературы. И когда уезжал на последнюю сессию Верховного Совета, для него последнюю, он назначил его вместо себя директором этого института. Но когда возвращался, в Иркутске был арестован. И отец, конечно, был снят с этой должности. В то время он был главным редактором газеты «Кым». Он тоже был отстранен от этой должности. То есть время было трудное, что это время, конечно, было еще и голодное, потому что много говорят о голодоборе на Поволжье, на Украине, в Чехословакии, когда Россия помогала чехам. Вот. Но мало мы говорим о том, что голодомор был и у нас в родной Якутии с 41 по 44 год. В 44 году, ближе к 45-му, немножко ослабление пошло. Вот. И этот голодомор снес десятки тысяч сел и деревень в нашей республике. О многом, конечно, я могу говорить о своем родном отце. Вот. Всегда, конечно, волнуюсь, когда я его вспоминаю. Но я считаю, что вот эта книга, которая сейчас вышла, она является данью памяти Арсентия Егоровича. Мы благодарим Ивана Васильевича за это. Ну, что сказать в конце? Я хочу сказать, что он очень дружил с Еленой Семеновной Новгородовой, дочерью Семена Новгородова. Вот. И она у него как бы была звеном связи с ректором Ленинградского университета. Вот. И профессором Александровым. И наши преподаватели гордятся тем, что 9 человек из них физики и математики считают себя ленинградским моргеновским десантом, которые благодаря ректору Ленинградского университета приехали на родину такими высокими кадрами, в которых, конечно, нуждалась республика. Меня почему-то удивляет, что люди разных профессий Арсентия Егоровича называют своим учеником. Профессор Чугунов, профессор Кузьмин Ариан Ильич, будущий ректор университета, профессор Иванов, который был проректором нашего университета. Вот. И Семен Петрович Данилов даже подарил мне книгу, где подписал, что дочерью, дарю книгу дочери моего учителя. Вот. И, конечно, это очень отрадно, но мне, как преподавателю, который проработал 50 с лишним лет в университете, конечно, очень хочется, чтобы молодежь знала биографию таких людей, знала историю, понимала, что эти люди работали в очень трудных условиях. В 1945 году отец предложил тему диссертации, докторской диссертации, которая называлась «Сущность, происхождение и эволюция шаманизма у якутов», которую не утверждали 2 года. В 1947 году он предложил другую тему, которая называлась «Философские и эстетические взгляды анимпадиста Ивановича Сафронова». Эта тема тоже не была утверждена. Вот. Но я считаю, что наш народ, конечно, может гордиться такими своими земляками. И говоря о Елене Семеновне, я хочу сказать, что когда я у нее была в гостях, она мне показала 4 стихотворения, посвященные Арсентию Егоровичу. И одно из них мне подарила, когда я все 3 еще попросила, она сказала: нет, надо их, Галечка, сначала отредактировать. Вот, она была 15 лет преподавателем, заведующим кафедрой немецкой филологии, переводила большие тома по искусству на якутский язык. Вот. Отец, будучи в Москве, о тех годах, о которых я говорила, перевел 3 учебника на якутский язык
понимая, насколько нужны нашей педагогической плеяде, да, вот такие российские учебники. Я считаю, что тоже это в то время определенный вклад, потому что этими учебниками пользовались долгие годы нашего стихотворение Елены Семеновны заканчивается словами: там как бы в трудные минуты вспоминается учитель, который нас к добру и труду призывал. И в жизни бурных и крутых событий, когда кружит нас, взрослых, мощный вал, как часто вспоминается учитель, он нас к труду и правде призывал. А я хочу закончить свое большое выступление небольшим своим стихотворением, которое называется «Подранок». Птицы, отчаянный взмах крыла, и небо опять родное рядом, широкое, чистое, как душа, и сердце бьется снова дыша. Пронзительный свист подраненных крыл, земля приближается неумолимо. Сколько ж еще надо птахи сил, чтоб до небес подняться хватило? Тоску и печаль до конца испить придется ночной порою. Я не могу тебя забыть, но мне б не хотелось подранком жить. И мы с вами никогда, мы, ни наши дети, внуки никогда не будут подранками, потому что у нас, так, почему? Ковские аксакулях, как наши братья Ксенофонт, да, не делать внимания. Будьте здоровы. Галина Авсентьевна, большое спасибо за очень содержательное выступление. Бүгін үңі кепсетеге кытталыр жамыт бардағаны нахадерин испаханнақ этилерин саналарын истембит бардағаны станалар болуқтақпыт, барыгдыгар өстөті бұллахандық мақтанабыт. Авсентий Горыч Мординов атын үйетети таттаға ытык көлге кені атын сүгер лицей бар, қарбалаққа онаты көлге кені атынан ұлсалар аттамыттара. Билигин тылы беребитин көңүлден Василиса Васильевна Бурнашовага Тата лицейн история почуталыгар. Кини тата улугун сайдыдыгар бу саңа кениге суоктата ден темага экилях. Пожалуйста, Василий Васильевич. Мустафаллах сакалы саңарар, жонум сергем. Кен туттар кибитнен, общественно-государственной деятельности Авсентий Егорович Сонан кепсети бола турарыттан бейін ағдолуя ona Авсентий Егорович үйетқа таттаға төребітен маңы түстінен кен тұтты. Онна Мординовтар татта сиргер олықсуян олоролорыттан наха үйерері. Inni eten turan men Бастан Иван Васильевич биги татталарга, оддук дисейдерге чугас аймақпыт, эренер кихибет, самай кен туттар. Чуды сабатла кихиден onu ödedi şey yaptım bağırabın. Bu kadar sıvıtlar bilgi tahta dişi ulakan baydım mı tuğra kapitallamı bu Avşinci bu teveden duran bilgi tahta bir rost neytik cennete. Bu da tahta şiir. Tarılbata eğitik bu toğası bildir üstörce her talanna keskili oңора jondur
төрән үескен аспыттары онны білген олороллары ие. Бұл үйдігі дөксе хибәстәммит итин итиге эппеттир кыхпытын сайындары хатықпыт этейдибин. Оны бастығы факторына мандык тиха хөп тиянығын. Ал 90 хүрікті алдан ырас амма өріс. Онда татта жоғын өріс. Өрістер қолбаспыт сиддерге манна туспа әйге үескен. Бұтығын иен. Бұтығынан халғынан тығынан үескәбіт жонларға. Лаппы доғыларға. Туспа өй сана әпетіне сөскерген. Бәлетен әти қанады. Онан татты сирин биге абсентий көрөбүш үлетин үлелерин кытта. Онда бұл кіне ханам бұл кенегелер садар бүтігер кық берерин нүксе тоғылу бұд. Ити бастықы фактор бүтін әтен тұран кеспетін абсентий көрөбүш бәйті полицияның айдар. Солталарын тұғынан әппит тылға тоқтоқпыт, онна өйдет жоқпытын бағарабыд. Абсентий көрөбүш бәйті татта сирге туақта дебекке дейін. Россия народын чулулара, интеллектуальной саддыла, интеллигенциялere, онна, жон үте сүйегеддері араңалара келен сайдан оларан барбыттары, ол болар бігі сайды үтер бескеппит олып дир. Онна, ол ите әтейтін күтті бігі баяғантай улуғын, онна, батырышкай улуғын икендерин обан туран. Ити улустар бағылықтара бәлері жокушка көрака киреннер полициянайдар көстен кенереттен талан, ағалан олықтан бұл бейі таттабыт улуғыр үйерек сайды сағаламытын ағалабыттарын оны белетибит. Ити иккис пақтар бұл болар, диханды бұд. Онтан үйіспек болағына. Сақа философията қаянда бар. О философия, научна философия иннене үйескәбіт еден Арсентий Егорович эппит этитигер омны қолбағым. Кені хақа философията социальна философия құбылый біті онна ол социальна философия жон олығын жағын баратын биге қолбағыта жир. Биге таттылар қамар толамыд, дабаят мұрандар бұд, хөтелер улар бұд, бүтін дейті барыта бұ дәбдірге, тора көл, даямма, күйі, чөркәқ, сиддергер бар аттар соллар олынқоға бар геройдар сыйжыбыт сиддерін көддері. О сыйжыбыт сиддерін бүтін дейті барытын биге бәбит чуғасты ылынамыд история бітігер. Отын атынлық сығанлар жонлар бұт аттаға үйескен сайдан оларалар дей саны бұд. Ити үз факторы әтен тұран бәбит хана бітігер дөксе бұл бұт материал бұтын әбі әтәбіт. Бұт атты архивығар документ болды бұд. Ол документ мұтығар Абсентий Егорович төрәбіт хыла күне қайыстығында кенегелері бүтінніті барын әйеқа Лариса Петровна архипы тәбедетсәе ана менен үтті онна бәләқ тұтар Галина Авсентьевнаға. Галина Авсентьевна бейі ити документтары тетек бет. Бұл туаққаманда мен папқа оға әйтемін. Оны бұл Центральная библиотека жонлоргар берен хабарық бұд. Бастықы қайыстыға. Манна Авсентий ол киребет бәйт Авсентий Егорович. Николай Аматчығыя. Оны киеден кирбет бұд. Икки қайыстылары. Егор ағылара Феодора иелері Тропин Бұраты Татьяна Балта сұрылы бұдтар. О ити
Кайыстыбалар тустарынан киндер кайыстыбалар иеннере, канда балдара, кайта аттара, аттактары барты суруллайды. Оны багар ити саңа бары документ тухана гылы дембит сүдән кен тутунду бут онны үйөддүбит. Биха абсенти урвиш туһунан үле хамнас токтабакка сылы быга барар. Ол барарга биги бары естә онда бары тугара толорухта худу сананабыт веребит. Касырайы тугама буллак будна он тубит биха туара вклад куду була. Аны ити абсенти урвиш вера хабарита. Москва тиен үлеләһенә. Bütün niti barıta Ivan Vasiliev'den hüdde şöydü huruldu onna arılan koktu bit. Onda kini Platon Alexeyevich Oyuncuskaya gitti o bütün aktırlar onna übüs danlayda kösterler. İti danlaydarga olağıran biri Platon Alexeyevich 1937 yıllığa tahtağa gelehicen kestilin kallar bütün öddet yok bütün bağıra bit. Onda 37 yıllığa Platon Alexeyevich egi tahta jandara. Bäğdir eremligitin ulatınların onunla tohtan da tollubakka onu kineter tattam jana diye. Tattam jana tohtan da tollubakka ketermedebekke bäğit olakotun bäğit oňussarga tufsarga kurunum debit. Jonu gitte tenge saydın. Olorun keskilläge oňurun diyen epite Romnaydı Ivan Vasilievich Hurubut surugar. Avsenti Gorevich eddetten jonlar tuak keskillähtirin kaytak uluqtırın söbün öte kara kıqta diyen etitiger söptü bär. Ol onda kini bätiger edde sıl turubut Avsenti Gorevich. Min doydubar noropar tuğalaq bulun. Ol tuğar min öğrenebin onna saydabın diyen. Ol saydıydın Platon Alexeyevich kören kini kakamelehen öyen kini saddarıgar kıq berbit. Diyen bilgi dokumunu emiye ütüqbüt iti Galina Avsentiyevnağa. Onna Ivan Vasilievичка. Üz faktöründen bollağına üççatı kini tümerdenti Galina Avsentiyevna etti. Ol üççatı tümer sayınlara diyen etitiger kini hamay bastan oğulorgar studiyenlerge barıları stipendiya bulbut. Onda ol stipendiya tahanan pansiyonakka başka ahatarı bulbutun. Bihe etiyakbüten dada. Biteri turun tümügör min etebin. Avsenti uğrabi üyetiterge tahta oluğar, ötük kögge. Ulakkan parka oňruxanada diye. O parka aliyela. Ol aliyetiger bihigi ulu ötük jonlar bud atların oňrabut. Ol atların oskolalar bäylere tupsaran oňran saýnara turuqtara. Ondan ol parka bud ottotugar. Hüdde çugay dvarız kurduk. Üççat jon saýdar sirin jetin tutuqa diýen. Ol jeti bollagana bu tatta saýdar keskilin tüstüge diýen hanybyt. Min tümüktüen tıbbın. Absenti Gorevich. Min ünger taňaram. Min saham jona, saham tyla diýen o etitinen tümüktüökpün bagarabyn. İstibiketer, edýä taby keter ulakkan maktab. Ivan Vasilievichka min tahta jonun atyttan hüdde ulakkan maktabyn onna bagabyn doroy şüwe bolarga bagabyn etebin. Василиса Васильевна мақтанабыт. 1990 сылтан саңалан тататаға лицей Орденовская ағылар келген өтір. Ол туғынан белеген лицей география очутала Ольга Васильевна Корякина кепсияға. Ольга Васильевна өрсылларға өрінәтчілер научный ағыларын сетейләқтік салаяр учутал. Бағалысты Ольга Васильевна.
Ольга Васильевна. Bahasa kolbonon da. Ольга Васильевна. Хатылы берди бит. Bargı. Aha, bilgin kepsiyin. İhiller, Olga. Ольга Васильевна. Саңан кыры байты ihiller. Aha, ihiller gınan baran kıra. O sangan olaq baran kaldı. Açı halgı kepsiyere. İhiller. Allah. Meltahtık ihiller. Ce? Ольга Васильевна себя спит, мельтах болан яха кыйын колбаматы бұд. Салгы барабыт. Аксенти Горович төрәбі дойдутун, сирин отун, курук наха күндүдүк саныры ақтары. Кені 9 састаға чешіма начальная школа тегер үйеріне келбіде. Ол туғынан Иван Васильевич кенегетер маннык суруер. Чешіма школа тегер гал камнатчытарам ординавтар олары үйеренметтері. Икки соға өксөнтей әхәлі бәтегер етілер. Bir gün acas körbet bolbu tebetep bit. Ehen kırıyda min körbetbün. Mantan oskola sılcar anya tağın sabın soğuk. Yörenyen de soğuk ate. Olçan yörenyen olsu bağarar. Onun bundan üst sırsırda oronuttan turbak kasıptı. İti tümüger ehelağı bete yörene barargar köngüllüler. Ja itinlik mökkühen bağaran toran yörener sahan orutun bir çalkay ola. Billile uçonay bolu ümmüt Aksenti Gorovich Mordinov. Terahimetiger kıttıhar Mordinavtar günü görbüt ıtık sipderin. Amman helegin ağabahalıga Stepan Stepanovich soru. Stepan Stepanovich. Çetiyor günden Vastavallah konferansiya kıttılaqtara ağam ehiller de. Eller. Ağam ehiller de. Eller. Ehiller de o. İhiller şöbeydik. Çetiyor günden şetegö bastan turan bargıtın bu konferansiya kıttılaqtarın onunla bekinigene taharbıt Ivan Vasilievich Borisov'ı onunla Tavsiyenci, tugas çanırlıktan kim bari bir oğlu Galina Simçin var oldu. Var. Baragıtıgır, nehirleyip John Herget'in atattan istin ağırdevin terdevin, farka maktabın terdevin. Bege duyduğu bilden turan bu kiniye taksitın bekke hengere onunla biri. Tugayına tuğunam kiniye aktarıgar bir hünküm ulanı orbut jurnalist Ivan Vasilievич'ka Canım her gemadettan barga maktabın tiyedibin. Men otak kılgastık. Bu Aksenti Gorovich sirin doydutuğun törevit ayılgatın kandık sirgi okka jonga hergat üskevitin törevitin kepsiyemeti. Sayınan tahta here yüdde atalanlarından vakan jonlarından bihiga tahaqa eriger sakna haka depit jonlar bu yüksülere bu tahtatın taksıbıttara. Orduk çoğulan bu amma heritten bir gün ehliyek biritten
Öksükler öksöy, ammatçıgıya, absenti görüş moduna, elley, Eriyas Kolokolskay, ikinci tarbaha kurduk bu bilgi nelik biditten törön ösken, ünen haydan taksıbıttıra. Bilgi ulu baydar bıt, o sinan taatta jona oratalara yen toqqa hatarı jemin, benim te lişne körüler bin eğe kugasti getiyem. Bihi toğır lakpıt yatılmışlardan onun atın, bilgi baydar bıt, bilgi jom serkevit, toq orata kaçtıvalaqtırı jenge benim hanır bunan bilgi taatta jona Hüdde olağan epetnesteh bu norotların diğer döndürün hergelin diğer olağan epetne olanlar üçe kaçtı olar döndürün. İti biller öksügüler öksüynen, Latin oyunskaynan, sorun amalandan, ammatçıgaynan, bu mandar barihinan, ondan bilgi bu kekkere billen toran tenge aktivit bir doydular kadın absenti görüş modinavı. Bu derin öydağ, onunla öydağ sıtı onu derin öydağ kehinden bildiğini bir doydularlara. Keni mantan, bıçışmaktan bir otolcu Alaska türe iti hirten bir doydularlar bu ulağan jonlar bu iti Alaska'rı kaylastan üna haydan takıptır ol kurduk. Bırattı fanasi yaptar. Bahroqtar better ulu Mikhailov Шахмаков мастера, Убая Владимир Куприянович Афанасьев, Саха Республикатын төтөлер чемпиона шахматка. Bu Alastan ünen haydan taksıbıtları ta attan ağalastan buluyor. Oyuna Alastan ünen takan haydı bu da Saha bastığın orunda payata Serapin Anamız Kulaşka belli. Bu da iduttan balastan yüzkevite elle bola Vitali Serafimmiş başka Sakalattan Sahat Onyutur bastıkı peripiskavan yahangım yüzünü master. O da hani bilden turan bu modinaptar diyeyim. Bu modinaptar onda bu çapanasiyetleri kayın eti kulaç kaptırı kayın bari bir kan nakdonlar. Düttemana ki jasta kapsillerine Ola çuga salastarga tıkanne olur bu tara yüzkebitlere. Onun bu yönde kadar bu bana bir hirten bana ulu iddiatonlar takıbıtları cenhiden ki yine emi kayıt ol kuydatar. Modinaptar atan bu kıcık hakalı uydurundan onunla derin bilgilerinden Norot tutuktalın alallar. Kolonimince ulağan modinaptar beratı modinaptardan bari bilaget. Ondan bu işte bir karatkara berattıra Yegor modinaptiyan sakalaktan bir dobat oynutur hüdde ulağan master Oların aspıta kalbalakka. Boluq emir derin oyunan bilitinden, bölütünden saka dobatıgar spor duvar ulağan solu iyi kalır bu ki. Onca bu tokuydan bir kıyım bu kırakay alastan manlık ulu ödder donlar kaydı besken tören taksıbıttır edin. Bu hirtten üst köstü hirge öksügüler öksey törabite uçayga. Onun bihigi doyduğu silbet oppud bu kıcık tahta higer bakar higer ulağan jonu bir bit şey bolar demet beygin alıbıt. Bayıl nehlek biterli bite süy sıla bolar. Übledda hılbıt. Süy sılan rahattı beygi bastıgı joksoğun nehlek etil. Eti absenti dağına ordinakta törabis eddere horak tohtarga bibliografiyalarga horularından tohtin. Bastıgı joksoğuna törabit edildiler. Onottan te bastıgı joksoğun bolu dağına kayandağını bilingi joksoğuna edildiler horaktar. Joksoğun je hüdda oğan ken nehlektirete. Eti revolüsyon digerdiler. Bastıgı 200 joksoğutlar den bu beygi çeçimnayettan daya hergediler kıyıga diri bastıgı joksoğun hergediler. Onun beygi barı joksoğunlar bud, ammalar joksoğun jonar bud, olgama mağaraski rot den, mağaras ağatın muha jonar bud. Onun bu modinaptar bu mağaras ağatın uhuttan törüttär jonar. Bastıgı joksoğun. Ondan hübe bir hıllaka edder aksa hatabıttar edit, bihilimi joksoğunlardan. Bastıgından tümnaylar aksıbıttar, 1912 hıllaka turusanlar, tuğunan nehlek, usaman nehlek olbıttara. Bir onda bir edde tursa heddiğitlerin
taatta baydara kıhtseniyet onlara barı manna amma heriger Kur'an hılgı kiren ottullar evet. Oleyin hedderin Karastanlar bir yılmıtan arar badaktar. Onta revizyon bu tuh bir Allah'a Kosta Konika BTRF kompresiyete dolaran munyaka protokola var. Onda da bir yıllar bu Allah'a manihliye gidiyor attım bir Allah'ta. İşte sayıngıttan Allah. Şimdi bu arşiv dokümanların bu bukvalne bulurun bu Nenen bayıl da olakan yübileyim tarihine uğrağı Onu ete horoktor Allah'a ma diyen hurullah edde teröristlerinin afsintiga ulukta o zaman te Allah'a ma amma heredin bilingite bu çışma hele bir törüt bu doydubut ki hita yemed nevet onu da keni bu nehliye uskulatıgar bastıgır skulatıgar yörenen mantan bilin bu ki keni bastıgır uçutala Pavel Nikolayev Bolşepten Atından bildir ki ulakan bililer inneki öte körür haydilah kıyıp da çolurga kini uçutalın revo bakka bu saha olurun dedem olurun ürettirige hüdda ulakan pansiyonat tututur eme hüdda ulakan rollar yol pansiyonat absenti olur hadi bita onu da kini gражданский yılları gar bandit tahanga ballı bita tan uçulağı bilinginen bandit denildi vallahi banditler o behinele katon kan ürün kamsahın tohtuğa te kinet gражданский hama tuğa mannaspata bihin elektrisiyer oçolarga tavsiyendi olar bulakta ustallara bulana barı okosayta armiya barular onu tete keni ustalın hüddan şu aktar apsi uğraş oldu bollar ete Bolşevi Nikolayeva o gamara teni helekpi jona ete gражданский haritten Allah östehemler kayam var batakları barı mudara etken edda jonlar bolanlar heri heyden jemaran tam kendi bu hevetkeken edda artık üyen taydan olarabut kellibet bir hemde soldattan heliye doğru kayam bu buta bedem sütü onunla aldan heliye gitten edda albaqi kelbite onunla da çok astağa lastartan şeyler elektrikten alastartan ondan üyen saydan bilgin heliyekpet Hette şöyle hele ulus bir ulakan nehliğe Oskolavat bayıl 115 yılın belirtir üvledere balığa kitbet bayıl ham koçulmaya tutulmakta nehliğe barı sosyalına vektora üvleli hamsı turallar onu da nehliğe saydar keskeleken bihege bu tügenen toğanan sürege barıgatıgar bir de lafı absenti uğramış moduna Ингетин хырыктан итин терени пиккетнан уна бу чулан авторга Иван Васильевич колохан макталбыны сүлүгү тедебет барыгытыгар дорубияна сетихини бары. Мақтанабыт, Степан Степанович. Салгы саңа кение туһунан санаатын этергер тылы беребит, каббала орта сколатын учуталыгар Валентина Семеновна Кирюшапкинага бахалсты. Микрофон колбан. Jonlara bihigi bu nehlegin ohtara üsprat mordinaptar bihigi bu olarak selbetiga tören yüsken ulatan sakanurotun inneki kiyen tuttar jonlara bolbutlarından südägen kiyen tuttabıt onna suguriyebet kinleri üyetitler ügüs kabannak üleleri ıtabıt ya bu künuhan tımmiyu gariyan ınaktıran ürün as deleyen bilegen jatına jona üyere kötte olokkar ebbete sökühürer den eten turamın jabukiniga aptargar Ivan Vasilyevich Borisovka orta manahilegen oloktoqtırın atıttan dirin maktalbın terdebin Ivan Vasilyevich Borisov'u çakçı jon tuhugar is süraktarıttan kahallan rülebit jonu sırdatatçı üyetitatçı buhutnan sıralыбын keni taattaga üskebit çuluğu jonlarga sügürüyerin onna bihigi